Сәлем Шаян ТВ тамашачылары, сезне кайнар итеп сәламлибез. Безне, сезне берләштергән бер әйбер бар, ул музыкага мәхәббәт һәм менә шул хис барыбызны да төймә тапшыруында җыйды. Ә инде әлеге тапшыруның алып баручысы мин Рузал Әхмәдиев булырмын. Бүгенге командаларга килгәндә безнең музыкаль бәйге булса да, алар өчен бу гаилә белән бергәләп рәхәт иттереп вакыт үткәрү кебек кенә тоелыр. Әйдәгез алар белән танышыйк. Бүген бездә искиткеч музыкаль Фазлыевлар гаиләсе һәм беренче командада җырчы, бизнесвумен, блогер, менә дигән әни Алсу Фазлыева. Сәлам! Аңа бүген ярдәм итәчәк улы Апуш балалар театры студиясе шәкерте күргәнебезчә Ильяс. Сәлам! Ә инде икенче командага килгәндә аны яратып кына торасы килә, чөнки ул искиткеч дәртле, энергетикалы җырчы татар эстрадасының йолдызы Азат Фазлыев. Сәламнәр башкалыгы. Һәм аңа бүген ярдәм итәчәк шулай ук улы биюче җегет Аяз Фазлыев. Сәлам. Бүгенге тапшыруда һичшиксез Фазлыевлар җиңәчәк. Ә менә кайсылары булачагын инде без тапшыруның ахырында беләчәкбез. Безнең белән булыгыз, беренче турга күчәбез. Беренче тур икегез дип атала. Кайчак ике кешене бутарга да мөмкинсең, охшаш булырга мөмкиннәр. Хәтта бу йолдызлар, җырчылар арасында да шулай була. Ә менә без хәзер ике шәхесне алдык та, дөресрәк аларның фотографияларын бергә куштык. Менә хәзер безнең командаларыбызга аларны инде кире аерырга кирәк булачак. Бер шәхесне белгән очракта 1 балл аларга өстәләп. Әзер булсагыз, беренче фоторәсемне без чыгарырга әзер экранда. Игътибар. Кемнәр микән булар? Алсу. Беренчесе. Ринат Рахматуллин. Һәм инде Әнвәр Нургалиев. Әнвәр Нургалиев. Шулай дип белесез. Сезгә бер генә сүз инде. Рин искиткеч. Шуннан да дөрес Ринат Рахматуллин Кештиманыкы буй. Әйдәгез, юк Кештиман Нургалиев. Ринатныкы. Ринат абыйныкы. Шуннан да менә 2-0 сезгә афәрин аларга, әйдәгез алкышлап аларга мөмкиндер инде. Менә бит башлап җибәрдек. Иң мөһиме Азат, сез алкышлыйсыз. Әйдәгез икенче биремне ачып карыйк. Игътибар, шулай ук. Кемнәр? Азат. Ришат Төхфәтуллин. Ришат Төхфәтуллин һәм монда инде ике кеше. Аязның бәлки фикерләр ярдәмгә килү теләге бардыр. Төхфәтуллин. Шулай ук гаиләле дуэт алар икенче кеше, ләкин инде ираты. Бик ут җигет ашырга пешерергә ярата. Хатын нәрсә әйтә, шуны эшли. Ашап шуны. Ярата. Ярата, бик ярата. Мен вообще? Әйт, кемнәр пешерсен? Ну, ашырга пешерергә ярата, балаларны карарга ярата, чөнки алар күп аларның. Шулай ук гаилә белән алар бергәләп җырлыйлар, аерым да җырлыйлар. Әгәр балалар күп түгелдә. Әйдәгез. Бер бала гына бар. Икәү булды. Ике бала бар. Саат кайвакта ашап пешерә. Интернетта күп утырган кеше бар. Шуңа күрә мен йөзен таныдым менә бу кештимне кемдә. Кештүменнән күбрәк таныйбыз икәнбез аттысына. Кештүм менә менә Ришатныкы түгел, менә монда. Шуңа әйтәм бит, мин кештимен танымыйм дим. Кештүмен танымыйсыз. Кештимен танымыйм, йөзен таныйм. Менә ул кештүмнәрне үзе дә бик ярата, шундый хатыны да бик ярата, аның шундый искиткеч мотор кештүмнәр. Исур түгелдер. Исур Шәрифҗанов. Яра, берсен әйдәгез. Әйдә берсе булса, шуларның берсе булсын, бар берсе. Бернеди вариантлар бармы? Фәрит Таишев түгелдер бит инде. Фәрит Таишев түгелдер бит. Ябыгырак әзрәк әйдәгез бу әйтик. Юк инде бу бит. Мускул. Кушылган. Әстәгъфирулла, кем син? Әйтәле. Син кемсең? Шоколатасыз миндә, чөнки бу фотосы аның бик күптәнге. Әстәгъфирулла. Булганымы? Миндә шок каттым. Ризат түгелдер бит. Ризат. Бөтен нәрсәгә. Алар 2 бала. 3 баладан. Каян белим мен Сез бөтенесенең ни күпме бала бар икәнен беләсезме ул? Мин беләм инде, бөтенсен дә беләм әйтте. Мин бит утырмыйм бик. Шул, балаларны санап утырмыйбыз бит инде, шулай бит Азат. Мин бит бала карыйм, мин вакытым юк. Менә ул да бала карый. Фотоны концертлар куйганда. Әйдәгез.
Әйдегіз, бір бал бар бит инде мында. Егер 2-ге 1 була, егер дұрыс булса. 1-2-3, ихтибар, дұрыс жауап. Экран. Барақшаған су. Илдар қойшыға шап Біле көзі. Білмейдіңіз мен Илдарның ашырға пішірге рықтан. Ол әлі робот болып та ашырға пішіренді. Демек, әйдегіз есеп... Мәңгі білмесейік. Есеп 2-ге 1. Несеп 2-ге 1. Давам етік, келесі берем, шулай экранда. Экранда, аха. Мен бұларды білем. Икісінде? Ландышник Маджанова һәм Зарина Асылкаева. Зарина Асылкаева. Дұрыс бесін? Нешік шулай тез бір әйтесіз? Білесің, мен де білем алар шулай екен? Яр, шулай ма? Конечно. Ландышны менімше ауыр түгіл енді мұнда, білуі? Ланшы көрметлеріне бәт шештерінен тұры келді. Езі енді Зарина Асылкаева. Демек, әйдегіз дұрыс жауапларны ашық. Әйе, шынын да шулай есеп 1-ге 1 жамағат. Әйдегіз, біздің әрі көп бұл тұрда сұрауларымыз, шоң көрі әйдегіз келесі берем, мұнда енді Менсі біраз ғана ауыррақ болырға мүмкін. О, шап жайлы. Олсын сіз... Ой, бафытесімізді алғышмастым. Жоғын де алғышмастың ма? Жап жайлы деген сөз білән алғыш басмайлар алсы дұрысың әйткенде. Бірсі жайлы. İkisi de жайлы. İkisi de жайлы. Zeynep Baba білән Güzel Ахматова қашаған. Güzel Ахматова қашаған. Жауап қабыл етілді? Yok, Güzeliye hem Güzel Ахматова. Güzeliye hem Güzel Ахматова. Güzelliye'ye de Güzel Ахматова. Енді мұның бірсі. Бірсі Zeynep Baba қашаған. Бірсі Zeynep Baba. Ярап, ишіттік. Güzelliye'ye de шатып қалады. Әйдегі сізден де... Жауапты қарайық. Yok o. Siz Allah'dan birisi dürüst değil. Zeynep Apa, dürüst mü Zeynep Apa? Aha, hem? Birisi Güzel Ahmetov değil mi? İyi. Neужели Güzel Ahmetov şeşmen derdi o? Şeşine var mı? Var mı brendin? Güzel Urazova. Güzel Urazova. Cevaplar kabul edildi. Eydeki dürüst cevaplarını koruyuk hele. Hem Kiyimi tanış şimdi, kiyimi tanış hem Güzelliğe bitindi. Güzelliğe niki buldu. İyi. Demek bir bal sizge. Eybet barasız. Barsınlar. Eybet. Var ya paytalar. Min tüzügen iyice. Demek eydeki sınga birim. Eydeki turda. Bunda yigitler bulaşak. Başılmağız. Aydar Fayzer Rahmanov. Hem Bulat Bayramov değil mi? Bulat Bayramov değil mi iken? Sizde varyantlar yok? Bulmazsa dürüst cevaplarını koruyuz. Eydegіз ihtibar. Молодцы. Aferin. Çünkü Bulat'ın bravo şeş kıyıları. Ықшаған, құлақлар. Şagan bitmez şeşleri. Aydar Fayzer Rahmanov'un da. Аны бір қойда. Bilemiz. Аны бір қойда бұта болмай. Демек, әлігі турда есеп 5-ке 3. Һәм енді біздің әлі тағын олда 2 турымыз бар. Екінші турға көшеміз. Икенче тур орттан алға деп атала. Хәзір біз командаларға әйлендірілген жырларны тыңлаташақпыз. Хәзір енді біздің командалар түймеге басып, шул жырларны әйлендірмеше, оригиналын нешік бар шулай жырлап беруге тиіш болалар. Дұрыс болған шырақта әлбәттә біз аларға 1 балл береміз. Әйдегіз бірінші жырлы биремні тыңлап қарайық. Сені аржақашпа. Мен ашы бұд. Сіз кирге әйлендіре башладыңыз мен де? Я уже подсказала. Аражовкаларын абал. Ну, аражовкасын тана. Bir, iki. Üç. Tam mı jandırı? Ne o? Ulu etken hazır jırna aytırga жин. Hazır. Yok, bulmasa olsa. Абал. Mında. Azatның жыры ол. Таныдым. Şu Azat'ın jırı. Tırmış What? yolları. Aranjok. Sikelteni hem uğrav. Negine kursek de jirden. Başlar bulsan iyi seni sağ. Ol tugul şu. Ol tugul mu? Yok şu. Әйдегі ставын тыңлап қарайған әзірек.
Әйе. Киқаз юллары, юғары, юғары, нәсімнің қабатла, санимын Йылдызлар мұнда жетерлік, Аллаға шүкір, өзіміз тиресінде де. Әйдегіз дұрыс жауапны тыңдаймыз. Менә шу киез. Афарин! Юғары. Молодцы. Бұнда аранжировщиклар бір. Марат Мухин. Янда инструменттар бар, менекінде де шындай тіге шаржилері бар. Марат, қабатланасыз. Нәрсе әйтмәкші едіңіз? Менә шу аранжировка икән табып битеп, аранжировкасына шаган инде, ниндесең әле? Ну, шул инде, шул. Почерк. Бір бал сіздің командага. Сіздің бар. Ойна, сен бит бейсің, онда да нендейдір балалар бирелер, шулай бит. Нәрседен тұра ол, міне, балалар бирелер, кімдер бире аны? Аларның неше қарилар, аларның пластика киінуге қарилар, шеш жасауға да қарилар. Нендей анда, ең мұхимтігі қарекет, нендей бар анда? Ча-ча-ча. Біріндей қарекет. Күрсет аласың ма? Нендей, сен бит енді Бірге күрсет. Татарстан чемпионы, Россия чемпионы. Татарстан чемпионы бұл. Олтасы Россия. Нендей ең мұхим қарекет? Бір-екі движен алға тіге барасың метесіне бітті. Ча-ча-ча. Давай. Айда. Анда ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Шуым, шуым мен? Мен шу айтасың, чемпион боласың. Демек, есе 1-0, әйдәгіз жауам етеміз, екінші музыканы тыңлайбыз. Ихтибар. Аранжировка алсы, аранжировка. Әйе? Нәне білен болмай, сөздердек? Элвин Грей. Элвин Грей. Тағы нәзірек таңда кәлі, ол түгіл. Түгіл. Әйе? Екі тауыш ештілейінді мында? Екі тауыш біздің жерде масың? Қайсысы? Стағырма. Қайсылары? Әйді бие басқына, әйді бие басқына, бие басқына, міні шулай басқына. Шулмай. Гениал сөздер. Әйдәгіз дұрыс жауапты тыңлайбыз. Бие басқына, әйді бие басқына, бие басқына, міні шулай басқына. Мейраны мен қақ. Әйді бие басқына, әйді бие басқына, Алғана кірі. Асыл ғайтмәділер бет. міні шулай басқына. Демек, ikkiga nima? Mine bit kimga endi tur beriladi? Kimdir ko'z bilan, kimdir quloq bilan. Шулай. Молодцы. Turmushda bit kirsincha, irodlar ko'z bilan yaratadi, xotin qizlar quloq bilan deylar o'zlari tag'i. 2-0 elgi turda. Aydagiz 3-birimni tinglab qaraygali. Әйе. Хамдулла Пажарлы. İlham Şarif bilen. Әжір. Hazır ettim. Bayanın nasıl oldu? Ha? Bayanın nasıl oldu? Ne? Qara ko'z, şol tugul mikan? Qara zangар ko'z, shulmi? Yo'q, ol tugul. Ne? Hamdullo Pajарлы endi точно. Ham İlham Şarif jarlay. Известный жыр. Jir hazır aytam. Qara qash, zangari ko'z. Şol jir tugul mikan? Шул жырдыр инде ул. Шулдыр инде. Qara qash, zangar ko'z deb jarlaylar bit әле. Шулаймы? Әйе, дұрыс жауап шыннан да Афарин. Әйе, Афарин. Шулаймы? Әйе. Демек, исәп 2-1 һәм без киләсе биремне тыңлап карыйбыз. Ихтибар. Әйе.
Güzel bir razı var. Aha. Üzüldü oralar, kırıldı yaralar. Üzüldü oralar. Ezelde aralar. Hayır, şunu indir. Ezelde Demek yaralar. cevap kabul ederiz direkt cevaplarına parayı. Ezelde aralar. Hayır. Мен сұрамақшы едім. Сіз тыңдайсыз мısın балалар бұл жырларына, міне мұндай жырларына, әтенеге жырлағандарын? Менің полиста бар әтененің жырлар көп. Башқа бір кім Татар тыңдайсың? жырлар көп бар. Башқа бір кімді тыңдайсың әтенеден қалып? Ну, тағын кішілерді Кімдерді тағын тыңдайсың? Фәния Фәрхияның Қойтам Қойтам әлі. әлі әлдірмешке. Міне шул жыр мотор. Марат Ярулин. Тағын Гүзел Оразова бар. Әлігіне болды. Әйе. Демек, әйдегіз девам етейік. Ішке бір әлігі турда һәм біздің келесі биремді тыңлайбыз. Атамар менен. Азаттың жыры. Толашмағызын тар. Мұнда Yok, түгіл. bana izledim. Әйдегіз не дей, фикір бар еді, шыны әйтегіз. Азаттың жыры деп ойлаймын. Қойсысы. Яратқына. Әсіз нәрсе деп едегіз. Ne şuraya vurayım? Yoksa baba nasıl yani? Yok деп әйткәш бәлки башқа фикір болғандыр деп ойлаймын. Ну, яр, әйдегіз қабыл Ya етейік. bile bu tabi de güzel yemlen kümülen onda. Güzel yapmasın bile. Шундан баштан дейді ол бітім бұталылар. Шулай дейді ол ғайлада баш бұталып кете ешкіна. Әйдегіздер жауапты тыңлайбыз, иқтибар. Мәлгін дейсәң бір азғына, көңіліңе қылсан дейсәң бір азғына, жүректерде қалсын дейсәң бір азғына. Яратқына, яратқына, яратқына. Исәп 3-2 һәм безнең тагын бер җырыбыз бар. Әйдәгез аны тыңлыйк әле. Әйе. Бу Nasıl video bir жыр? әйләндерелгәнме соң? Әтиінің қапқалары. Менә бит. Баян таушатады. Проигрышлардан. Bayan nişete. Bayan var mı? Әйе, Bayan ескече аны nişete. ничек уйнасың? Кем иде баянда? Баянда ойнады Айнур Мұратов. Айнур, ескеткеч. Мәхәббәт безнең. Димәк, әйдәгез дөрес җавапны ишетик инде, тыңлыйк. Geçlaya çıktırsın Hele dağın uzak yıllar Kuşerge nasip olsun Шундый теге аулак айтканда тыңлый торган җыр бу. 3-3 яшь булды бит әле турда. 3 яшь. Инде гомуми исәпне алганда сез бераз артта калып барасыз, шуңа күрә саны турда сезгә Bak kaç 8 yaşı. Өченче тур кем турында җырлыйм дип атала. Әлбәттә күп нәрсәләр турында, кешеләр турында җырлар язылган. Менә кайберәүләр турында әле бик язылмаган. Шуңа күрә без бу гадәтсезлекне хәзер төзәтәчәкбез. Сезгә инде кем турында җырларыбызны язганыбызны белергә кирәк булыр. Тимәгә басып җавап бирәбез. Дөрес булган очракта 1 балл гадәттәгечә киттек. Беренче шәхесне беләбез. Әйдә. Bürge. Бу егетне белмәүчеләр милләтемдә юктыр ул. Булай җитди күренсә дә тормышта бик шуктыр ул. Бик күп еллар буе үзенең дәрәҗәсен төшерми. Ходай аңа сәләт биргән шул сәләтен яшерми. Фамилиясе үзенең бар нәрсәне белә торган, прическасы һәм стиле еллар буе тора торган. Казанда артист күп җитмәсәң ул һаман да Уфада. Аның тавышын танырсың кара зинһар бу таман. Уфада. Аның тавышын танырсың кара зинһар бу таман. Aydar Galiyev. Aydar Galiyev. Ғалим битсіз. Афәрин, булай, шундый пауза булды, теге уңайсыз пауза озыная барды. Әйдәгез бер җавап, ихтибар. Әлбәттә экранда Айдар Ганиевич Галимов. Димәк, икенче бирем, ихтибар. Киттек. Yo.
Бастауышны тұртырға керек мұнда. Қазір бола. Әй, қазір. Бір-екі айда. Ғайлелері бек мұңладыр, әтесінен келеді. Бұл мұңлы егітні де әрбір татар біледі. Өзі балташ жапларынан тире аяғы қар ұрман. Ол кішкене шақтан енді бек мұңлы егіт болған. Жырлы халық жырларында шулуық алмағашларны. Өз жырлары да бек мәшһүр, әркім біле аларны. Роят Фасиха. Демек, бір жауап, әлбәттә, Роят Фасиха. Алмаш турында китте дем әйтәсең. Шу ул инде. Демек, Алманы белмиш. исәп 2-0. Бу тур әлбәттә сезгә җиңелрәк бара. Хәлгәргә кирәк. Мондай дөрес җырчыларның сирәкләрен генә беләм. Шуның белән горурланам без якташлар аның белән. Чын Мишәр кызы икән ул үзе чибәр бераз усал. Шундый ук мәшһүр булыр иде псевдоним. Иркеш Иркеш-төле. Монда кайсы сүзләр инде? Мишәр кызлар безмени ул эстрадада. Ну, иң мәшһүре бәлки шул. Иркә дип уйлыйсыз, әйме? Димәк, җавап әлбәттә инде Иркә Шакирова. Димәк, дәвам итәбез. Монда ничә? Исәп 2-1. Ничә җиңү бар монда? Ничә мөмкинлек калды дип сорыйсыз. Сезнең тагын 2 мөмкинлегегез бар. 2 шәхесебезне беләсебез калды. Исәп 2-1. Игътибар киттек. Киләсе шәхес. Музыкасы Алла. Музыкасы белән. Мин аңладым, сез музыкага игътибар иткәнне. Әгәр исемен ишетсәң җирдән түгел диярсең. Башка планета исеме монда нишли диярсең. Россия халык артисты бездә андыйлар сирәк. Венера Хатовна Ганиева. Венера Хатовна Ганиева сез аның укучысымы? Юк. Венера Хатовна Ганиева. Афарин. Афарин 2-1. 2-2. 2-2. 2-1 булса бер нәрсә түгел. Соңгы. Нигә кайта бит ул балалар? Мерсе сезнең анда иде шул хәтле. Нигә кайта бит ул балаларды барбы? Балалар. Кем бүген җиңелә, шул бүген кафега алып бара. Шул бүген ашарга төшер. Кемдәге шәке бу инде? Кемдәге шулай. Кемдәге шәке? Бер нәрсә үзгәрмәячәк тормышта. Димәк, әйдәгез соңгы бирем. Мотивация. Әни генә кулын тотып тор. Басмасын дип. Шундай гади генә абзый бик добрыйга охшаган. Нәрсә генә сөйләсә дә шул чак аңа ышанам. Ышанырлык та бик малай, абруе бик югары. Өлкәннәр бик хөрмәт итә, яшьләре дә аннары чаналарны мактап җырлый үзенә якын булганга. Монда бер сүз җитте инде. Шана дигән сүз җитте. Рөстәм Закиров. Юк, Кираметдин. Рөстәм Закиров. Димәк, әйдәгез дөрес җавапны ачабыз. Рөстәм абый Закиров әлбәттә инде сезгә бер бал алып килде, 3-2 булды. Biz sizga bek zo'r rahmat aytamiz. Bizning topshiriqda qatnashganingiz uchun. Biz sizga Tatar xalqi ismidan rahmat aytamiz. Shunday aqlli, tavfiqli bolalar o'stirganingiz uchun. Ham endi shulay butun millat ismidan rahmat aytamiz. Tatar estradasini yaratuvchilar ismidan rahmat aytamiz. Shunday motor jirlar bo'lak ketganingiz uchun. Rahmat. Endi aytmasin kim jingani. Iye qo'ytasi bor endi bo'laydi. Yo'q, xotin jingdi, xotin jingdi. Demak, do'stlar, Men tugul, mana biz ikkev. Iye. Demak, bugun bizda jingüga erishdilar. Durs ko'rsataman ekan. 11 ball olib, Alsu İlyas endi 8 ball olib jingildilar. Ikkinchi o'rinda qoldilar. Ikkinchi o'rinda qoldilar. A komandasi olib birinchi o'rinda bo'lirga tegishli harf soni bo'yicha, alfabet bo'yicha. Demak, Azat Fazliyev, Ayaz Fazliyev. Demak, do'stlar, bugun bizda Fazliyevlar jingdi, g'ayla jingdi. Tataristonda g'ayla hech cheksiz jingariga tegish. Kelasi uchrashuvlarga qadar do'stlar, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.